Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC minta kasi kacau tarik kulan kan 100% kala lomia ka jingalang ha CTC Orchid Halas kan West Jhadc Hill District ban Pynithuh Iaki ka prangut ki Kyrtong ki banya konia election MDC Shaka Jhadc Hills Autonomous District Council JJDC Iaki ki Kyrtong la Pynithuh da MP Barim ubadeiru President ke MPCC ma Vincent H Pala kini ki ka prangut ki kentup yo Romeo Lingdon na War Central uma Madon Bai Rembai na Awi Klitershi ma Pito Sari na Mukla Umulong ma Jona Renja na Mudamai Nongkro ma Kat Banbiang Lamari na Nartiang Wayajer ma Richard Singh Lamari na Minsu Nongjingi ma Banika Slaban na Barato Mukuro ma Rikut Paren na Sabhai Sasnyang ma Welpad Suchang na Ralyang ma J Trailang Suchang na Shangpung ma Saran Password na Juwai South ma Yu Kini Pawa na Mutulong Sokempar ma Cyril Suja na Sutenga Nongkli ma Lal William ma Thaite na Saipung Nongkli ma Grimlang Dakar na Narpo ma Bashan Tangliang na Sumer ma Brosen Siangshai na Musniang Rengan bat uma Pinbiang Mi Lalu na Mukayaw. Nakaliang President ke MPCC ma Vincent H Pala habai jingkran ula kentu Iaki ki Kyrtong bakin long ki basta namar ya keriti ke dustur kadan hakabor jang ke district council man penyo mentoy ya ki nong shong shnang shushu ula khalang ya baro ki nong kashan jang ke party congress bakin preshitam met ban mensim ban Punjab dan buram biang ya ke party congress hakajo ke por ukentu Iaki Kyrtong MDC jang ka seng bakin long ki bas ngauren bat ki ba IT na kabenta ki nong shong shnang ulakan tujur da ka baong hakapor canvas election omdan kam banya kano iwe ni maha menuino na marki padba hakani ka juk bamenta kila tiplut ya ka nong rem jong ka party bat kila long ru ki nong shong shnang ki ba start banjit haka nong rem Tawaliman naga faiwa tawsuman the member of the Pullman Tuwa area group nataw hermani chaga Tatulani Wadamang kamu MDC hatu kali kani itu lancar Tulan itu seven Saipung Nongkle Usri Tulan isaga 20 Yarap kajil kerku kerdo napi ki nong kersan ukrekstom kamtam kerpa di ini ki MDC kiwa the JD kini ki candidate yo manpi ki bru kiwa nong kamong no kiwa siaurit ki bru kiwa ekti yede di benta kajil bha yong ki nong snong yang gorilom kasi janjai kerpa di ki candidate untuk manpi kiwa sorong memkamu ya kenok kentai gadi election di benta kiri tuan memkamu ya mai memkamu ya mahami deyo pi kamu maham kiri tuan memkamu gitu waro ki pai ba ke chutko kan ni to ki nong jet to ki basta titki ke jinglong yang i ke jung kasam yang i titki ke parti yang i titki ya ke background ke yang i ite daw kerpa ki nong samsung to pi kam ki candidate kerpa di POM ke mesin saurik em ke mesin di krelang klam em kate employ chikathong kawan-kawan kawa kelampi hamadan kawan-kawan kanu kawa kelampi holai campaign pi reflects ko
ya ka parti ke yang i ka national party dan em hadali le em hasilong le em harilong jantia ni to em one voice ka jo dan ka sur wa ka jingkwa ke yang to usaha pha ka jingkwa yang to panpha ka jingkwa yang to ukrelang we kinong song ka jingkwa yang to u emi ka mansin ko uyada ya ka jai ru ko yang ka te to ka jingkwa yang to ong klo ni bru to yo ka jing sinchar ndre le hei to ong yo ka jing sinchar di mentah cimat ne ciu yang ndre to emi ka jing etilut ka jing krestom ka te ka jing tu ka te ka jing mut ka te de training ni grubon ki candidates yang ka monoklam heni la dawang ki de training ni ki issue ki uchini hejo ipor la kamon upenem kami ya ka bor yang ile em he bor le yo ke jingjok de training lu waro ki bru yang